inkwakuzi ugikurikiye. Dore iyi foto y'uwo musore n'uyu nguyu wari ufite imyaka 28. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye ibyasohotse mu binyamakuru. Iran yagaragaje Trump aryamye mu isanduku yapfuye. Iran yashyize icyapa kinini ku murwa mukuru Tehran kigaragaza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aryamye mu isanduku yapfuye. Iki cyapa cyashyizwe ku cyanya cya Englelab, ahantu hazwi cyane muri Tehran hakunze gushyirwa ubutumwa bwa politike n'amashusho agaragaza uko ubutegetsi bwa Iran bubona ibibazo mpuzamahanga. Amafoto yakwirakwijwe n'itangazamakuru mpuzamahanga birimo Al Jazeera na New York Times kuwa gatatu tariki ya 15 Nyakanga 2026 yagaragaza Trump aryamye mu isanduku y'umukara ifunguye. Muri iyo shusho amaso n'umunwa birafunze, amaboko yayashyize ku nda mu gihe ibirenge bigaragara ku mpera z'isanduku. Kuri iyo sanduku handitseho amagambo agira ati tuzica Trump, yanditse mu rurimi rw'igiperse no mu cyongereza. Hari kandi n'ubutumwa bwibuka abana ba Minab, umujyi wo mu majyepfo ya Iran wagabweho igitero cyahitanye abanyeshuri bo mu ishuri ribanza ku wa 28 Gashyantare ubwo Amerika na Israel byatangizaga ibitero simusiga kuri Iran. Hafi y'icyo cyapa hashyizwe n'igishushanyo cy'ikiganza gifunze gisobanurwa nk'ikimenyetso cyo guha icyubahiro Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Iran yakomeje kuvuga ko izihorera ibyo bitero byahitanye uwo muyobozi. Mu minsi ishize hakwirakwijwe amakuru avuga ko Trump ubwo yari yitabiriye inama ya OTAN yabereye i Ankara muri Turukiya yahinduye indege kubera impungenge z'umutekano no kwikanga ibitero by'igihugu cya Iran. Icyakora aya makuru ntiyigeze yemezwa n'abantu bari bo bose ko ariyo, gusa yahinduye indege. Ngo Trump aryamye mu isanduku. Iki kimenyetso cyangwa se iki gishushanyo cyangwa se iyi foto iri mu murwa mukuru Tehran muri Iran. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Amerika abasirikare bafite imyaka 30